John Henry Yutok. Talakad tangan po.
Espiritu Santo, Amen. ing grasya na ning ginutaming Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiagom ning Banal Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka, antimorin. Pakamalak kong kapatid, baluta mo po ating daratang ating mama ko. Ating daratang ating mama ko. In 2024, malapit na pong mako. Dapat ngining mitipon tamo, salubungan tayo po ing daratang abayong banwa. Kasanting po keng Kapampangan, bayong banwa. Sana maging banwaya talaga ing daratang at 2025. At bang kanita lalo tapang maging karapat-dapat sa lubong king bayong banwa 2025, pasibayo po king mipnong kapakumbaban, si siyan taming kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Aminan ko, king Diyos, ama pamakalulo, At kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayop, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, uli nito ay panigapo ko, kang Nuana Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangangel, lampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamu, at king papatawad na rin kasalanan tamu, idala na katasana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
ay pami, king kapamilataning banal ng pangaydu ning Juan a Birhen Maria, birian mong pikalom king meto ketawan, ing kalam ning biye ananangga, kamtan mineman sana ing masikanang pamamilatan ning Birhen Maria, ngening king kapamilatana, mipa subaybayan kaming tinanggap, king mismong panibatana ning biyemi. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyang pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasa ang iba't king libro ning bilang. Inggino migsalitaya kang Moises at ngana. Sabihan mo naman ini kang Aaron, ang pongkaring anak ng lalaki. Makanya nyo lang bendisyonan ding Israelita. Ngayong sumabi karela, inggino panwana na kayo at ingatan. Inggino aslagana na kayo sana, king lupa na, at pagkalubana na king grasya na. Inggino pakit ne sana kaya kayo, ing lupa na, at danana na kayong kapayapan. Makanyandeng awsan, ing lagyo ko kareng Israelita, at ako bendisyonan kula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwana nakatamo. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwana nakatamo. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwana nakatamo. At sunlagyasan ng masala ing lupa na kaya katamo. Kanita ing labod, akilala nala ring dalan mo. At dimbansa, abaluro ing makaligtas a upaya mo. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwana nakatamo. Ding bansa magsayala sana ampon pasidalit mit mong tula. Ampat ika ing mimiral. Panibalan mo lo king katuliran ding sablang tao. Ika ing tumayid kareng bansa keti king labwad. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwana nakatamo. O Diyos, bustan mong ding bansa, purianda ka. Purianda ka sana ring sablang tao. Bendisyon na nakatapasana ng Diyos. Ang gaking mikatakot la kayo ring sablang sepo na ning yato. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwana nakatamo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin Galacia. Dapot inyang miras na ing mituldong panahon, ing Diyos tinubod ne ing anak na. Mi bayitya king metong ababay, mi bayitya king sakop ning batas, banalang at busan, ding sasakupan ning batas, at banakatamong papalyarian mayampon, antimong anak ning Diyos. Bilang katibayan, king ikayo, anak na kayo. Ing Diyos tinubod ne, ing espiritu ning anak na, karing puso tamo. Ing espiritong mamaus kaya, aba, nga nawari, tatang. Iti ing makapalyari, king ikayo, anak na kayo. E na kayo, pinalipan pa. At nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibiyana naman kaya kayo, ing sablang mangain tulid, karing anak na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pungeni, ing mayo pabalita.
sa panahon. Ing Diyos migsalita yang maralas king kapamilatan daring propeta. Dapot kareting tawlingaldo migsalita ya kaya katamo king kapamilataning anak na. Hinggino manatili ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Inyang marapal lang minto, karin Belen, at ikit de karin ni Maria, Yose, at bingot na makakera king lalabangan. Inyang atangalanda iti, malitara ing sablang dimdamda tungkol king anak. Ding sablang may karamdam, may nga pamulalala, ketang belitara karela, ding pastol. I Maria pin, tindana na iting sabla, api bule-bulaya na king puso na. Meko nalakanita ring pastol. Paligayan de at pupuryan ing Diyos, king sablang dimdam ang pongteng alanda. Yang ya itang sinabi na karela ning anghel, kalabas ning paruminggo, inyang miras na ingaldo, masirkumsisyon ya ing bingot, malagwandeng Jesus, ing lagyong binye na kaya, ning anghel, bayuya pa, ipangagli. Ing maya pabalita ning Ginoo. Good evening po kaya kayungan. So, may tipunta mo po ngeni, mumunang dili sa ganan tayo po ing bayong banwa, pero pasalamatan tani man nga pong ginong kening 2024 at sa lubungan tayo nga beyabe ing bayong banwa 2025. Antimurin po nung akitseng kule na ning altar ning takap na bluya, ing mumunang aldo ning bayong banwa, makataguляling ya kingindong Birhen Maria. Daramdaman niyo ko po kayang libutad. Aintindihan niyo ko po, Malino. Okay ya po? Sige po. So, ing mumunang aldo ning bayong banwa, may tagulaling ya po king kakatamong Indo ing Birhen Maria. Inyang December 25, dininantaya mig-focus tamo kang Jesus, the birth of Jesus, kay banapunita ing Sagrada Familia, ilang ngatlo, Jesus, Maria at Jose. At ngeni po ing Santa Iglesia, dirinaning importansya ing Indo ng Jesus, induna ning Diyos, uling ya
iya beyit ni ing anak na ning Diyos. Nyapin po ing Virgen Maria, ing kapiestan ay iti, mayaw siyang solemnidad ng Maria, indu ning Diyos. The solemnity of Mary, the Mother of God. So bakit po Mother of God? Eneman God, Mama Mary. Ing dirinan tamong focus kaya niya ni Jesus. Mayaw siyang the Mother of God, uling ing anak na Diyos siya. So lawen tayo po yung kayang pangaindu. Kay Nanita, ngayon 2025, Pope Francis, dineclare niya po iting bayang banwa as the Jubilee year of hope, pag-asa. At hintamungan pag-asa. Every year, every new year is a year of hope, a year of new opportunities. Makanya niya po yung kakatamong kapaniwalan. At ing mumunangaldo ang timuri ng bayang banwa, mayaw siya muna naman World Day of Peace. Sana may kakapayapan mabilog ayato. Iting bayang banwa, monye na siya ng kapayapan. So lawenta mo po malapit ng mapupos in year 2024. Uli pong malapit ng mapupos, balikan tamo nung nano'y meging biyeta mo. Pasalamatan tayo nga pong Ginoo. Karinge na ganang may nga palyari, lalong-lalo na ding mayap, nanong gawa tamo, kilog na ding pabanwa. Ganakan niyo po itang mangayap abage, kaya kayong adanasan. At ding misan, kapag subukan king biye, problema, po, kasakitan, then po ituring talang blessing pamurin. At nung may kasala tamo, manyawad tamong kapatawaran, pakalulo, king hapong Ginoo. Detang kaya katamong kamalyan, etano po gagawan pa si bayo. Detang gawa tamong mayap, isundo tamong mayap. Po, makanyan po, isundo tamo itang mayap. Ing marok, etamo susundo. Pero kailangan mabiyasa tamo. Nya potang lawan may milabas, makapagplano kang ini kang tutuki, the future. Ngayon kasalukuyan, uling in-experience tamo miyalawa, na numaning adanasan tamo, makapagplano na kagini, keng daratang. So ngayon malapit na in January 1, pasaw tamo po keng Birhen Maria, in kakatamong Indo. Uling malapit na yung bayong banwa, banadin, may banda ko king palengke, no karakal, deng menyaling prutas. Menyali ko pong prutas. Burita mo maging prosperous new year, masaplala, anyapin, sali kong prutas ang mabilog. Po? Prutas ang mabilog, atin na kayo ka rin kaya kayong lamesa. Akit mo rin prutas ang mabilog. Bakit sinalik ang prutas ang mabilog? Father, metong yang simbolo ng prosperity. O ba't lalawan tamo itang makanyan? Akakita mo po yung prosperity kareng prutas? Nung ating kang prutas sa mabilog, burin ang sabyan maging prosperous siyang bayong banwa. Yang ini po lawenta larinin, Nadpang gagawan daw, o yan, panabido ka no rin maroka espiritu niya ating kwitis, ating labentador, mamakbong. Nino po ing makatabi ka rin maroka espiritu, metong yamo, Kristo. Aliwa po rin labentador, aliwa rin ganaganang papakbong daw. Ngayon kasalukuyan, madibat po niyang migsimbambenge, nung at sika ng HRP, deng lalabas sa motorsiklo, ginukok kangida.
At no kangering motorsiklo, deng jeep, pagrevolusyonan dala, pumakanyan. Soreng prutas, pakamalang kong kapatad, nung menyali kayo, sana maliwa ang kakatamang paglalawi. Buriyo po yung prosperity. Nung in mabilog, babi ang prosperity, bariyala mo po rin mabilog Nanong buriyo, bariya. Yak buriyo ko papil. Nung isipan da po rin tao, dening prutas sa rin uling mabilog la, mamielang prosperity kaya katamo, mig kamali ko po. Ganyan dinada kayong meto nga teksto kayang Biblia. Nung nino po, ing malyaring munye, kasaplalan kaya katamo prosperity. O ini po, mumunang libro ng Samuel, chapter 2, verses 6 to 7. Pakiramdaman niya po, nino ing makaibre prosperity kaya katamo. Nga na po, ing Diyos, malyari na kang dinanbe at malyari ng kuwanan ng biye mo. Ing Diyos, malyari na kang biyayan at malyari na kang paten. Ing Diyos, malyari na kang itas at malyari na kang ibaba. O ini po yung taule. Ing Diyos, malyari na kang gawan mabanti at malyari na kang gawan kalulo. Nakamalyari, siguro po ren prutas, deng mibandi ka niya, deng magtindalwa naman ni kayo. Ali po, kimbagi masanting, magtindala, dakala po ayabli, mekad, milabas itang karelang patingapon. Pero pakiramdaman niya po ini, ing Diyos, yamu ing makaibye prosperity. Malyari na kang gawan mabandi, malyari na kang gawan pagkakalulo. Amen? Baloy na po ngayon, aliwang prutas, yung makaibe prosperity kaya katam. None, ing apong ginong. Inyapin, ing mumunang aldo ning baing banwa, mitagulaling niya po kang Mama Mary. Bangkanita sigurado tamong miras kang Kristo, dumalan tamo kayo. Nyayang mumunang dili, aldo ning baing banwa, the solemnity of Mary, the Mother of God. Lawin niya po yung gamat ko. Jesus, eneman diniretso kaya katam. Dinalan niya kang Mama Mary. Itamungin, nung bisa tamong miras kang Jesus, dumalan tamo kang imana, at ito kinakatam kingkayang anak. For God to be human needs a woman. Ulitan kayo po, for God to be human needs a woman. And we as human beings need a woman. Bata mong miras kang Jesus. Ikit siya po yung ulaganan ng Birhen. Ulitan kayo po. For God to be human needs a woman. And for us to reach Jesus, we need His mother. Bangkanita, iya mismo, ito kinakatama, kingkayang ima. Nya kailangan lumapit tampo kayo, kailangan tayo in Birhen Maria. Mas sigurado tamo, malyari tamo pong daretso Malyari tang daretso kang Jesus, pero nung bisa kang siguradong miras kang Jesus, dumalan ka kingkayang ima. Nya itamong Katoliko, pumama ko'y Mary. Yung mama ko, susopa na katamo. Memilatan niya, ketang inyang at siluking kasalan, kepaltan lang alak, ing memilatan Mama Mary. They have no wine, nga na.
na sinabing, we have no wine. Noon yung sinabi na, day, ilaw. Uling Mama Mary, lalawan na very sensitive ya, king kakatamong pamangailangan king biye. Nya epo mama ko, ing Birhen Maria, king biyatam. At ya mismo, ilapit na katamo, king ikayang anak. Numan po anti kasakiting biye, pani ating pag-asa. Anya ni Pope Francis, dineclare niya po in 2025 as a Jubilee year, year of hope. Numan anti kasakit king biye, kailangan panekang ating pag-asa. Bakit po? Bakit? Ating tamang pag-asa. Lawin niyo po, ing Diyos, binyening anak na, binyenay Jesus. Yakabud, ing anak na, binyene pa. Nung yakabud, ing anak na, atin niya pa pong ay biye kaya katamo. Nanda ko po. Yakabud, ing anak na, binyene rugo kaya katamo. Atin niya pang ay biye kaya katamo. Ay biye na po yung gana-gana. At tatanda ng kaya po itang metong obispo king Tugay Garaw. Anyang meging obispo ya, siyempre may pari ng anak na, kay ba't meging obispo ya. Deta pong metong barangay, mintala king mana ning obispo. At adwander ko itang loti, para patalagad lang chapel ding memaryo. Lepitan de ing mana ning pari, lepitan de ing mana ning obispo. At sinabi dapin, malyari ko pong mag-donate gabon, na nung peki ba na ning ima, kapatad nga na, nung ay biyeke ing anak ko, meging pari at meging obispo yan, kaya ay biyeng gabon. Epo? Nung ay biyeke ing anak ko, ko ay biyeng gabon. Binyene po, makanyan mo na makingapong Ginoo. Iya kabuding anak na, binyene pa kaya katamo, nano pa po yung ay biyeke kaya katamo, ni ngapong Ginoo. Nya, year of hope, atin tamong pag-asa, uling atin tamong pag-asa, uling ing Diyos, tinipaya. Nano pa po, ing kakatamong pag-asa, masakit ka, ating kang pag-asa, ating kang problema, ating kang pag-asa. Ating kang daralan ng kasakitan, ating pong solusyon, ating pag-asa, pane ating pag-asa, uling ing Diyos, kaya be tayo. God is more powerful than all the problems we have. Po? Ngayon pong malapit na yung bayang banwa, ipangadita mo, sana maging malalampayin kaya katamong kasalpantayanan. Sana maging malalampa ing lugod tamo kinapong ginut king metong at metong. Sana may kakalugod. O ini po, may kakalugod. Sana sumuyo kinapong ginut. Challenge na kayo po, sumuyo kinapong ginut. Father na nung sumuyo, pota pong kayo mangutang kayo, pota nga tiyuna kong kini. Kailangan itamungan, sumuyo tamo king apong Ginoo. Paneko pong sasabihan king Pisamban Maragul, king HRP, kailangan king balang pamilya, agyang metong yamo king pamilya, sumuyuyo. Balang pamilya, kailangan nating susuyo, may kaditatang o ima, o kaya ding anak. Kailangan po panawuna para sumuyo tamo niya, ita mag-aral tamo. Uling nung eta mo mag-aral, eta pag-aralan ng kasalpantayanan, muli pong superstitious belief in kakatamang kasalpantayanan. Ulit-ulitan ko po sana balang pamilya, agyang metong yam, kailangan sumuyuya. Pero mas masanting, nung ikayong miyasawa,
susuyo kayo. At mas masanting nung kaya beyong susuyo, din ka kayong anak. Buri ng sabyan, mabilog a pamilya, kailangan sumuyo king apong Ginoo. Amen. Katataulian po, sinabi ko nga sana, lumalaming lugod, lumalaming kasalpantayanan, sumuyo king apong Ginoo, king kapamilatan daring kapatid tamo. Sana maging healthy tamo. Makanano kang sumuyo nung ka-healthy. Nya, ingatan niyo po yung sarili niyo. Ibiyake po itang taybitan proverb. O ini po, sana lawin niya ini, para king kakatamong health. O ini, nga na, eat hap. Nung manunggal kang manok, pitnan mo niya mo. Amen? Bawasan mo yung mataba, bawasan mo yung malat. Eat hap. Pitnan me. Walk double. Mag-exercise ko. Puro pamangan. Katlo. Lap triple. Kailangan masaya ko. Amen? And love without measure. So, eat hap. Manibat ngeni, bawasan mo na yung pamangan. Po, inglinto po ngeni, mas makabalabye, retang ditak mo kakanan, kesa karetang mabsi mong mabsi. Milinto ngeni, kamagal musal, maugto na kam, kay ba't ditak na itang bengi, uling ingat yan, kailangan papagpainawan me. Detang mabsi mong mabsi, makuyad labi. Amen? Nyakin tutuki ay akit dako pumpayat. Dakalang healthy keni. So, eat hap, kapit na, walk double, mag-exercise, laugh triple. Laughter is the best medicine. Kailangan masaya ka. Kailangan gagalapak ka. Kailangan maili kang yangalakang pikayan. Amen? Lakad kang lakad, maili kang maili. Kasanting na po. Kanya nga tsyo king luba, gagawan mi po ita, kay ba't migmisa, galapak na king galapak. May release in stress. So, eat half, walk double, lap triple, and love without measure. Po? Patagalang eat without measure ngayon, pichambol-jambol ya. Pumakanyan, eat without measure, pumakanyan. So, pagkamalang kong kapatid, ingatan tamo pa yung sarili tamo, ban kanita, makasuyo tamo kinapong Ginoo. Prepare yourself. Siya po, itamongan sana, makasuyo tamo kinapong Ginoo. Luguran tayo ngapong Ginoo, at luguran tala, ding kaparan tao. Amen. Ipasiyag tamo pong hining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang bus mayupaya, linalang King Banwa, ang ponyato, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, mibayit kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangpatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alananga. Amen. ingin duning Diyos, yaing pekamawla ng Bansag Maria, king kapakumbaman ang pong katapatan, beit ni inganak na,
ingalananggang anak ning Diyos, ingamanong mi katawan tao. Abayan tayang ngeniking panalangin, lumapit tamo king igpa, nga tamo pong makibat king balang kayudwanan, Ginoo pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para king banal, akapulungan, mikakablas kang Maria. Bantapat tayang adala, Yeso Kristo, king yato. Manalangin tamo, king Ginoo. Pakaluluan mo kami. Para ka rin sa blang tao, at lalam ng kalingapan Maria. Ban kaniting daratang abanwa, tamasan da ing kapayapan. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para ka rin masakit, ding pakakalulo, ding maligalig, ampon ding mipabustan, ban mipakasnawan lo, king kapamilatan ni mayupaya ng pamangimbil ning hindu tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Pakaluluan mo kami. Para ka rin sa blang familyang magmasusi king bayong banwa, makapakirakela sana king sayaning familia ning Nazaret. Manalangin tamo, king Ginoo. Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo, king Ginoo. O igpaning Ginoong Kristo, pakiramdaman mo laring panalangin ning balayan mo, amitipon ban parangal king kabanal-banalan na indo ning anak mo, ing talapangabos mi, amabibiye ang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Amen.
Manalangin tamo, kapatad baiting, kakatamang dawon, matanggap yarapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapane sa ning Ginoo itindawon karinggamat mo. King ikapuri ang po ning kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan. O Diyos ay ikpami, kaya kamagmula po ang migaganap ing sablang kayapan, ipagkalumusan kaya kaming matulang magmasusi kaniting solemnidad ng Maria, ingin ning Diyos, king nung makananumlang makapawunang patakman kaya kami ringbungan ng grasya mo, king kapamilatan daring banala misteryo, aume minang gampanan, kagum ning anak mo, makanyan mo naman sanang matulang kamtan keka, ing kaganapan da karin banwa, idiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing Ginoo man tabi kaya kayo, At keka antimo itasyula ring pusoyo, makatas na la King Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. Hindi karapat-dapat ang pon matulog. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man, o pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, ating parangalan at ibulalag da ka, kaniting kapag masusyan, king Noan a Birhen Maria, induning Diyos, uling pengagline, ing buktong ay anak mo, king upayan ing banalay Espiritu, at samantalang eme bawas ing linang, ing pangabirhen na, bait ne ketiking yato, ing sulong alananga, ik Yesu Kristo, ak kaming Ginoo. Ulinita kambeda ring sablang koro ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Amen.
sibol ning sablang kabanalan, kasan uli nanita ipanigapumi, itugtog mi ng espiritu mo, anti mo ing titipangambun karet ing ayin mi, ban pabanala at parating kaya kami gawa na lang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lugdinaw ing biyena king pamaylasan pong kamatayan na kinwaning tinape pepasalamatan nakat pinuri dinwang ne ing tinape karing kayang disipulo nga na kuwanan niya iti ikayungan mangan kayo kaniti uling iti ang katawan ko amidawon para kaya kayo. Bakanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti, yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan po ning pangasubli ng mebye, daraon mi kaya kaiting tinapening biye, at ing kalising kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka, ikaming ansa ng misulusulo, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal ang kapulungan mo, ang makalaganap king meto iyato. Bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang pari ang pong diakono, ading sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ding pangasubling mebye king pakalulumo idala mula at ding sablang mayang nabiye ketang masalang arapan mo pakaluluan mo kamingan gawan mo kamingan karapad dapat magkamit king biye alananga ban kambening nuan ang Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe na ring nuan apostol, ading sablang banal,
ami biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawod, apurian ampong apaligayan da kasana, king kapamilatanang Eso Kristong anak mo. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalagin tamong mipnong kapanaligan ng pong lugod king igpa, karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok, o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Iesu Kristo. O Diyos ay pami, ing Ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nunaing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimurin. Yagpang tayang ngeni ing waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya katamungan.
Ginutang Yesu Kristo, Nyo'y Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws king apuna ning Kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, pasalamatan da ka king banala sakramentong matulaming tinggap ngeni. Mga itulid kami sanang miras king biye alananga, ikaming sablang matulang pupuri king Nuan Amariyang Kapilanman Birhen, induning anak mo, at induning banal akapulungan mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kanta tayo po yung Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vida Acclamamus, Exules Filii Eve, ad te suspiramus, en mentes septentes, ilac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oclos, ad nos converte, ecce sum benedictum fructum ventris tui, nobis hoc exilium ostedente, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, o digni efficaciarum promissionis Christi, oremus. Omnipotensem, Paterne Deus qui gloriosae Virginis, Matris Mariae corpus et animam, o dignum Filii Tui, habitaculum epici meritum Spiritus Sancto, cooperanti parasti, Daud cusius commemorationes leitamur, eius pia intercessione, ab instinctibus malis, et a morte perpetua liberamur, perendum Christum Dominus nostrum. Amen. Luklukay po sagli para karining announcement. Happy New Year po, kaya katamangan. Palakpakan tayo po, ingapong Ginoo. Kaya pong sinabi ng apong, nandin nung dimdam tayo, pag-celebran tayo po ngening banwa ing Jubilee Year of Hope. At kareta pong siyam ang may piling pilgrim churches, metong niya po ing apong mamam kalulu, karing may pili. Ngayon po, king daratang January 5 at exactly 7:45, pagselebran tayo po ing pangapili na po ning apong mamakalulu, kareta pong siyam a pilgrim churches. Ngayon po, ing pamituki-tuki na po ning kayakatang selebrasyon, magumpisa tamo po kita pong Apo Chapel along Dariles. Kita pong chapel, nung ka rin, mumunaya pong Atsyu o Miras ka rin, Iapo. Ne? Magumpisaya pong 7:45 and then kayari na po nitang 7:45, magumpisaya po itang procession o procession. Kayari na po nitang procession, diretso tamo po kining pisamban, bang pagselebran tayo po ing Santa Misa at exactly 8:30
a.m. Ne? Reta pong kayabe keta pong procession o procession, ila po retang kekatamo pong mandated organizations. Ne? Nung ikayo pong sisimba, nung bisa kayo pong tumagon, keta pong procession, mapalyari kayo pong munta, ketang Apo Chapel along Dariles. Okay po? Ngayon po, kadwa, kareta pong Wednesday Masses tamo po, magumpisala po at exactly 5:30 p.m. Ne po? Katlo, king daratang pong January 12, Sunday 2025, at intana pong adwang misa. Misang ngabak, ang pong misang gatpanapon. So yung misang ngabak tamo po, kalupa pa rin po tuwing Sunday, pag-celebran tayo pong 8:30 a.m. And then kita pong gatpanapon na misa tamo, magsimulaya pong 6 p.m. Okay po? Sibayo po, dakala-dakala salamat po kaya kayo, and advance Merry Christmas po and Happy New Year. Talakad mo po para king final blessing. Ingino mantabi kaya kayo At kaya ka, Antimorin. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya, ingeg pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Umena ko king kapayapan, bangsuywan at luguran, ing apong Ginoo. Salamat kin Dios.